Hi everyone, welcome back to my channel. Ngasigi se Myntra haul ni tawdoi se da cosmetics su yaure, makeup ki product kai ka, adagi dresses su yaure, khongup su yaure, bag su yaure. To first cosmetic se han tawse. Packaging se amna moyeng ta de la e de se Myntra se. Sibu mo mo pack tawre moina. Adagi eyeshadows is narang lapane. Si book sam lam lo. The eyeshadow Ngasigi bronzer and lipstick na tukun na lai bane. The packaging is mine na box on the. So mine na hapsu laga na. Rubber atoppa na man hapsu laga dum la kai gum thada ba ka da ka kai gra di ko. Adoi ham di ham dok chu packaging se mun da kai gra di ko. See first किसी ने physicians form लागी bronzer में मायन ले यमना rich ओये ऐसा कदी products ना सीनी यम फजली है ना खले सी से मागी brush amaga so hapa ye brush ke tan hard oiba male sigi nani thaza de duga somda mirror yawe na ha pani simi lai re lipstick se second purchase ni sina si jayegi Wet n Wild gi get suit lipstick to ma choose na phajaya na lai bini amka su kra kam jala ya ha na gi do give me more Sina nail polish si anya long thoe sise Revlon gi lip balm ni ide ai gi dum favorite all time oiraga laire summer oigera winter oigera dum also so use to one lai gi ko ai selection bani offer lai ko adiga sina ngarang la I have a L'Oreal gi lipstick to Lex Leather yamna rich oil Magi kanoze packaging potsingni cover se bullet lipstick oina ni L'Oreal Paris ki aduga sis ma kaibra smile lai kana ga no mo ya bote de to ga di pamu Sina su yeng se color se mayam yeng nga ka di sala ya machu jam pa se ai na sem bada kana da swatch to bo to adugi yeng bada do mo yam na creamy way next si makeup revolution gi dami se si ga shadow se yeng se Makeup Revolution di Sofx kita Sophie do duki magi Makeup Revolution do collaborate to one bini dena ko Sophie duki magi review do yeng bene sigi kami se yam sit oye hai kala is yam phaje sigi price 1950 ne ado aina lagi badi kano da lagi ne 1300 This is the packaging there. Magi packaging se yamna glass shine oiraga yaure aduga transition sets is home je yam phajana yaure adagi full size mirror ama phange color se 23 sets ne shimmers and mattes nga phange ko aduga glittery sets is adagi pigmentation ju yamna high pigmented oi aduga swatches su yengase put the yengase ka row wise yengase 20 sets ne utli se transition set ahum se ai kauram me utpa Street 9 drop penone
509 the leighiba Ngasigi MRP na 1299 no discount am lay is de dila aro na khalaga lo ni sima ai hanagi mana rom su lay ani side kena se duga sigi pink color si so dum winter da kai da manung da loina tha bu ne phase duga sigi green teal green si so ai nang kan yeng ye na sima ka lo एक ड्रेस के ड्रेसेस मिडी लेंथ का सिमदे आइना ट्राई तौरे अदुगा कन्या से फैब्रिक से यामना कन ओय स्ट्रेचेबल ओय बका सिगी MRP सिना 1699 ने 1000 की मनुंग दे लेरंगने आइना लौगिबदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ता दम हचरके dagi se na jumpsuit ne this is 1699 le MRP this my level fabric se yamna soft oil ga koi gi polyester gi akan ba keno su oil de ba ka mamang na smaina lere manin na jip oil sibaw ba simana UNF की size ना medium दा का MRP तो हम hapcharakke ऐने क्या ले लोगे ना तो अतेकी सिना अथेनागी से medium size ने सिसु dresses ने स्माइल लेगा आंबों से स्माइल लेगा का स्माइल ना long में ने लेगा सिगी MRP से 1995 ने अदर से ये ना 1000 का 300 लगे because इन वेरो मोडागी ड्रेसेस ने टी-शर्ट लॉन्ग टी-शर्ट के स्टाइल दो वही बता दुका साइज तो स्माइल पार्टीशन साइज तो स्माइल में दिखाए बुका सिना 1699 दा तो जैसे सिर ले पे हम नॉइनी मेटेरियल से जब सॉफ्ट और रखा कितना स्ट्रेचेबल होए बुका Sina Kagi 1399 si MRP se. Smaina long shirt style da. Koi ki trouser ka set kera skirt ka set kera yamna nan ba oini na ka. V-neck ni. Sina track pen ni HRX ki. Journey just for purpose in a long army and a got a loom, Jana loom, Maggie Manunda is my way. The jeep door of the pali, my pocket there. And a Pumagan, lay it over, let them die out of stock with Tokra. The same is a cartel over the swing and auction. So you price there 1699 lay. This offer the low 1000 makha the low is. Adum magset ta set pa yung dang set pa na traga ke nong chat pa de set pe yan ni na wo de. Si lay re duga khongti ni ta ne. Smaina dress kering ta ni. Flats the season of Dagi 1299 delay by home and 36 size. Flats are going discount and big in the 500 ki maya the logo malis is in at 600 yamabada. Wetness is it, Mataki can as it. The Gasina Kitang shimmery over glittery over Yamna Kaza and the Hagari Sekumuze. And then it's my Nikitan Katan Wang was it.
This is very good. This price na 1499 899 ina kano bi akhoi sal anarkali gumba kurti ananga gumba set na ba palajo ne sina kitang nan bagi kano mo ai khatla ba sigi brands na anaisa medium ni ko sa price 600 599 duga sina srigi se si nana ina set to srigi kano se trouser ne maton ka khurap tawraga sima su set ba yam nungai ayung dang khang de phat chathoga sin taw bodu de sumba trouser se darga entra kurti gumba ma tunics gumba ma lit lo ba dumba set ba dunya ji 500 ke side the logan ne sida lo shile in last back is my la hai magazine se high design ki back ne brown Sige price na 7,595 compartment is mine. I'm a dang no way to oil, Maratama Kai Deva got me last. The pumpkins in the charm in our because the chin door of yare. Good girl, soft oil, but then young, I'm young. Because I'm possessed with my finishing gaze. Similar no possession. Yam bamboo. Hujik nang sa utkiba mayam do loina set laga utcharise. This is Sangriagi anarkali kurta ne kurta khatang ne the price 3499 oye the cotton su oye because is a dunna kurta khatang de diamna tangwa site di oye do phadiamna phasai sinalo shale singa sai na utpa karam bane ka aduna ne sidalo re makata ba video sing da thing rasi ka thank you for watching bye bye